Maayong adlaw mga kapilingon. Welcome back to my YouTube channel. Magluto tayo ngayon ng dragon pansit saka sardinas, guys. Ayan, yan yung lulutuin natin, guys. Ayan, sardinas, masik sarap. Ayan, dalawang dragon. Ayan, lutuin natin siya. At saka yung ating gasol ay ayan na siya. Okay, so balatan na natin yung ating lamas, guys. So ayan na, guys, yung ating lamas. Tapos lagyan natin ng oil yung ating kawali, guys. Ayun. Okay. Tapos lagay natin yung bundok. Yun, lagay natin ang bawang. Puyo, Meng! Okay. Tapos sibuyas, guys. Ayan, guys. Ganito ang bundok, guys. Ayan. So, malakas yung ating apoy. Ayan, guys. Tapos buksan natin yung ating sardinas, guys. Wait lang, guys. Ayan. Buksan na natin, guys. Lunod natin, guys. Ayan. Hala. Masama yung kasit. Ayan, guys. Durugin natin yung ating sardinas. Madilim, guys. So ayan, guys, lagyan natin ng water. Ayan, lagyan natin siya ng water, guys. Ang dilim, eh. Madilim. Ayun, maliwanag na siya, guys. Yan, nilagyan natin ng water. Tapos ayan na siya, guys. So pakuluin muna natin siya, guys. So ayan na, guys, kumulo na siya, guys. Lagyan natin ng magic sarap. Ayan, hinti lang. Tapos ilagay natin yung ating dalawang dragon pansit. Baliin natin, guys. Okay. Tapos ilagay. Ayan, ganito lang sa bundok, guys. Lang kami. Lagay na naman natin, guys. Ayan. Tapos haluin lang natin konti. Ayan.
Hindi siya mapula guys kasi yung green na sardinas ang inano ko guys. Ayan. Tikman natin guys. Oh, so yummy. Ayan. Pakuloyin lang natin konti guys. Lakas ng aking gasol guys. Ayan. Tapos magprito tayo ng tuyo guys. Ang malapad na tuyo. Ayan. Ayan, kunti na lang yan guys. Tago muna natin yung ating magic sarap. Kasi sayang. Ayan. Ayan. Dadagan natin ng kunting water guys. Ayan. Ayan, kunti. Wala naman akong tubig guys. Bibili pa ako yan. Ayan mga kapilingon. Ayan. Pakuloyin natin konti. Magkalambot yung ating pansit. Ayan. Try nyo po ganito mga kapilingon. Pansit udong at saka sardinas. Sarap guys. Masarap na yan ang ulam namin dito sa bundok. Ganyan kalimitan ng ulam sa bundok guys. Ayan. Ba? Okay. 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 So, ano lang. Maya, ano na natin haunin guys. So ayan na guys. Luto na to guys. Ayan. Luto na siya guys. Diba guys, okay. Ayan, lagayan natin sa ating lagayan guys. Ayun. So yun na siya guys. Ayan na guys. Ayan na yung ating pansit udong guys. Tapos magluto pa tayo ng tuyo guys. Wait lang guys. Ayan guys. Takpan natin guys. Tapos luto tayo ng tuyo guys. Lagyan natin ng kangaro. Ayan, ubos na natin. Natin yung bahay ko guys. Ayan, lutuin natin yung 4 na pirasong tuyo. Ayan guys, ang tawag nito guys is tabas guys, tabas. Ayan, lagayan natin guys. Ayan, di pa pala mainit guys. Alam mo, di pa mainit yung mantika. Ayan, dalawa muna, tapos saka yung dalawa. Ayan. Ayan guys, talsik-talsik yan guys.
Ayan guys, baliktarin natin dahil kumalsik. Ayan, this is tuyo guys. Okay guys. Tapos ayan, balik ka rin ulit. Ayan. Tanggalin na natin guys. Luto na yan siya guys. Tanggalin natin yung dalawa guys. Ayan. Aray ko. Ayan guys. Okay. Ayan. Diba guys? Tapos na tayo guys. Tanggalin na natin yung ating gasol. Ayan. Ayan guys. Tanggalin na natin sa apoy guys. Ayan. Kunin natin. Ayan guys. So ayan na guys. Ayan, ito yung ulam ng taga-bundok guys. Ayan, luto na yung ating ulam guys. Udong na pansit with tuyo. Ayan. So thank you guys for watching. This is fil-amboy Kapilingon vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel guys and share and like guys. Thank you. God bless. Bye.